الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أيها الناس حضور الكرام مستمعون الكرام أحييكم بتحية الجنة بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insampurna pupudjihan sasanglitan tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala karena siara masih-masih day naman atikmil masa kaya papanjari singumi sampai naman malarak in dunya masih-masih in Allah subhanahu wa ta'ala in tag mustahak in suway mapatut pagtag-ipunan pagtukbalan singkatan sin ibadat singkatan sin manusia sin piapanjari hapitong lapis langit hapitong lapis lupa iwan singkatan piapanjari dia dunya mga tay mangod in Allah subhanahu wa ta'ala nag-amay-amay kato in suway kita niyo itukbal na to in pagsarang sukul kaniya sabab sin pagsarang sukul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab ikadungang singkatan kani'mat-ni'matan singkatan amuin rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala in syakartum la azidannakum ay apabila kamu tantu-tantu bang kamu nagsarang sukul hakatan sin nikmat hakatan sin dirihilan doon nagkamatiyo atawa mataod la azidannakum tantu ganapan dugangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyo iwan in Allah subhanahu wa ta'ala diak kita niyo amuin tumukbal salawat iwan salam apang hunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin nabi amuin rasul wala nakakinam wala amuin nakakinam sin parihasan pagdunya wala nakatug sin tug marayaw wala nakatug katutugan marayaw wala nakakaon sin kakaon marayaw asawab sadya pag parihala pagtuyo hasupaya mawot inaga may islam hawak to masana to ini hadalam biya to mga taymangod in Allah subhanahu wa ta'ala amoy nagparman alam Quran wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum ay paglumba-lumba kamo pag-us-us kamo hakaampunan sin Tuhan niyo hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin arduha as-samawati wal ard karena insuluga tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala in ablang niya biya simpitong lapis langit iwan simpitong lapis lupa uiddat lil muttaqin tiyata kama in suluga ini prepared hamanga sila muttaqin hamanga sila nagmamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala ay biya sing biyaitaan kita niyo in suway kita niyo mag-us-us
insuway in tiap-tiap manusia, hangsulag manusia, in mag-us-us siya, hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yunfiquna fis sarra wad darra, in mga muttaqin ini, in sifat nila, alladhina yunfiquna fis sarra wad darra, amuin mga sila nagnanapakasin pangalta nila fis sarra wad darra, doon na kahalong kahayang sila, halong kaluhay, halong kasanyangan sila, wad darra, iwan halong kasigpitan sila, sibu dalong kahayang sila, halong kasigpitan sila, masi-masi sila nagnanapaka, naggakastusin pangalta nila haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kawimina ghaib, iwan yung mga sila, amuin kapagangan nila, indukal nila, inastol nila, hawak to sila mastul, hawak to sila astulan, tawa dukalan, kapagangan nila. Wala afinina anin nas, iwan yung mga sila ini, in mga muttaqun, amuin mga sila, mati makaril sila, maaf ha mga manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, sabon na rin Allah subhanahu wa ta'ala, makasi malasa ha mga sila nagmamarayaw, ha mga sila muhsinin. Walladhina idha fa'alu, iwan dyan na pansin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sifat si mga muttaqin, amuin nag-us-us akampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tiyatarama kanila, insulga wa jannatin arduhas samawati wal ard, inablang niya biasin pitong lapis langit iwan sin lupa. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, apabila sila makahinang fahisha, makahinang langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala, aw zalamu anfusahum, atawa na anya nila yung ginhawa na baran nila, asawa hawak to kaw naghinang mangi, hawak to ko nakahinang dosa, bukon isiyo-isiyo inyan niya mo, bukon isiyo-isiyo inliyawan mo, buat malaingkan inliyawan mo muna-muna, ginhawaran mo. Aw zalamu anfusahum, mga sila amuin yan niya nila ingin hawaran nila, zakarullah, Allahu akbar, in mga sila ini hawak to nila, hawak to sila nakahinang maksiat, hawak to sila nakapag-anyawaran nila, zakarullah, matuy-tuy nila katumtuman in Allah subhanahu wa ta'ala, matuy-tuy nila katumtuman in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtawad sila magtuy. Fastaghfiru lidunubihim, kapangayuan nila kaampunan, mag-istighfar sila magtuy pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dhunuba illallah, wairuunna, isyunawaha, in makaampun sin pardusahan, buat malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala tay mangod, suway in what nato, in hope nato, akaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di mawugto sa kailo yari in amuin kawoy nato, in napas nato. Sabi na in Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadis niya, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar. Sabunnal hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar. Sabunnalin Allah subhanahu wa ta'ala ukab in lima niya, hamanga sila, hamanga ukabin lima niya harum, hamanga sila nag hinang maksiat, hamanga sila nakarusa sin adlaw, wayab sutuyadahu bin nahar liyatuba musiul lail, iwan damikyan.
ukab in lima sinallahu subhanahu wa ta'ala hakaampunan ha mga sila mga yu kaampunan magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga sila nagdo sa sindum but balingkan sahingga amuin tumugom na sadya in matasuha hasusubangan niya ay bimakna in Allah subhanahu wa ta'ala open yari kita niyo tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtataka din Allah subhanahu wa ta'ala mga taymangod ha mga sila ipon niya amuin mga yu kaampunan ha mga sila nakarusa sindum ukab in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw damikyan ha mga sila nakarusa sinadlaw ukab in kaampunan in lima sin Allah subhanahu wa ta'ala adum wat malaingkan may mga taymangod in mga manusia lirap naman masih nagpapahila kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sabun na linallahu subhanahu wa ta'ala nagparman halong Quran pangawi-ngawi ha mga ipon niya ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim ya kamu mga manusia ya kamu mga ipon ko amuin na lost hope na amuin biya huna-huna niya paginhawaran niya wayroon na makaampun ka niya amuin pangatod niya nahinam ning katan parudasahan dia dunya ya ibadi ya kau ipon ko alladhina asrafu ala anfusihim amuin nalawa ning huwat-huwat niya paginahawaran niya tiyawag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyawag kau sin Allah subhanahu wa ta'ala la taqnatu min rahmatillah ayaw mawugto in huwat-huwat mo hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'a sabun na linallahu subhanahu wa ta'ala ampunon niya ingkatan sin pardusahan innahu wal ghafurur rahim sabun na lin si Allah subhanahu wa ta'ala bayang ampunon bayang kasihon mga taymangod kita intiya takaran sin Allah subhanahu wa ta'ala mga yu kaampunan aw nang buok kissa amoy nakauna aw nahambok kusog in napatay niya nakapatay siya nakabunong siya kasiyaman tagsiyam manusia hawak tuman na huna-huna niya in mga yu na kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala miadto si hambuk pari amoy pari ya subon niya pagkadto niya ya kau pari aun nawaha kaampunan indusa ko ini nakapatay ako kasyaman tagsiyam manusia alawang sin pari yaon way nakaampunan kay mo hawat to diungog niya nagyanin pari atto biyunin na magtimpariat to najukop tuan hangga tusmano siya napatay niya sa sumagawa wayroon siya na lost hope hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala aung kyadto niya hambok alim laung sinambok alim ini laung niya kadto kaulong niya pahambok lokal ini kadto kaulong niya pag mangayo kaampunan pagtawat ka rito iwang pangayo ka pag amuin hinang pagos magtawat mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala pag hinang ka marayaw na miat tunay nusog ini huwat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan niya in hope niya amoy nakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Doon nakakadto man siya haritong. Nakaparitong man siya. Sakto to sa haritong. Yawutan si kamatay niya. Hawak to yaon. Dua hindi matong kanya malaikat. Di matong malaikat amuin adab. Malaikat mangininiksa. Iwan malaikat ar-rahmah. Amuin magdirihir rahmah. Kasanyangan. Kaampunan. Nag-discuss sila. Laungsin malaikat rahmah. Amuin magdirihir kaampunan. Ja'a tabi'an muqbilan bikalbihi ilallahi ta'ala. Sabun na law ninusog ini. Law si malaikat rahma yaon. Di matong siya law niya. Tabi'an. Magkataw. Tumagtawat siya pa Allah subhanahu wa muqbilan bikalbihi ilallahi ta'ala. Harap niya pa Allah. Harap simpangatayan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo kaampunan. Sumakawa longsin wakalat malaikatul adab longsin malaikat azab yaun innahu lam ya'mal khairan qad in mano siya ini wayroon siya nakahinang-hinang marayaw buat malengkan nakapatay siya hangatos mano siya kanda suway siya iluon azabun siya law na pinalka jahannam aun di taghan hadya aun di matong amuin mano siya malaikat nagpasalo pa mano siya laong niya soy law niya sukuron law niya bang law niya insya law na simuok law niya amuin na halukal amuin paktawatan niya nasway siya law niya makasud law niya palong suluka sa sumakalaw niya bang siya law niya mas malayo siya law niya mas masuk pa siya law niya dahil ha lokal piyaghinangan niya maksiat nasway si azabun alaw mapinal ka jahannam di asawab sa jalong niya sin huat sin mano siya ini ito in hope niya hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamersi sin Allah subhanahu wa ta'ala piyasiwog sin Allah subhanahu wa ta'ala in mano siya ini piyasok siya ahula amuin pagtawatan niya. Asawabiyat to, nakasud siya arahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mangod, biya dasin kita niyo iyan. In makawa na to lesson. In suway hindi mautas, di mabugto. In huwat na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't matawad na mga mano siya bihaon? Karungan mo mamung. Katawad lang niya sin padusahan na hinang ko. Way noon lang nung niya kaampunan kako. Masya Allah tay mangud. Dungog ka sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Ya kau ipon ko. Amoy na lost hope na. Naulawa na yung wat niya ginahawaran niya. La taqnatu min rahmatillah. In ayaw kamo malawa in what niyo, in hope niyo. Arahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hinggayan in kawi kanyo, sa hinggayan in napas kanyo, ayaw malawa in what niyo kampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ukab inlawang sin kampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sila naghinang dusa harum. Ukab in kaampunan sin adlaw. Hamanga sila himinang dosa adlaw. Ukab in kaampunan halaw sin karuman. Mga tay mangod. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparma na ayat niya. Illa man taba wa amana wa amila salihah fayubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Buat malengkan in mga sila na ngayo kaampunan nagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man taba wa amila amalan salihah. Nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila amalan salihah.
iwan naghinang-hinang marayaw sa hambuok condition. Bangkaw na ngayon na kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, insuway himinang nakausingkatan piardaakan niya. Lumayo kawakatan simpiang langan niya, iwan huminang kausingkatan piardaakan niya. Illa man taba wa amila amalan salih fayubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allahu akbar. In gantian pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga kangian nila to, sinhinang marayaw. Wayroon agama Islam na mga taymangod, tupot Allah subhanahu wa ta'ala in nagdihil karayawan bihay ni. In apabila kau nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan nangayo pagtawat kaniya, iwan himinang nakaw sinhinang marayaw, gantian pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga hinang mumangya to, sinhinang marayaw. Allahu Akbar. Sabon na rin Allah subhanahu wa ta'ala, nakasulat arash niya, ar-rahmati sabakat ghadabi. In ulong-kulong niya, nakatayim bawaw, adugal ko. Ba't mali? Ay bimana, iyan kita, biada si kita, iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mas lawi nakatayim bawaw, adugal niya. Bangkitan niyo, misan biya din, tawsin pardusahan ninang na to. Misan biya din, amuin taod, sinarusan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitan niyo na ngayon kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunon dagan si Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul, tumtumon na to. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, inakin niya, wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilayh fil yawm aktsara min 70 marra. Lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi, sapahan ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, inakulong niya mga yung kaampunan, iwan magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kadlaw, lawi rin ang makapiton. Aw nabuk riwayat, lawi pahanggatos. Allahu Akbar. Tumtumon na to in Allah subhanahu wa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyaghfira ma taqaddama wa ta'akhkhar. Liyaghfira Allah ma taqaddama wa ta'akhkhar. Sabon na in Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yampun na in parusahan niya nakaunay wan nakauli. Buat malayin ka in Allah in Rasul sallallahu alaihi wasallam, masing-masing pangayon niya kaampunan, lawi makapituan, lawi makaangat sang kadlaw. Biya dasin iyan kita niyo in suway, in hajat na to, in hajat, in paglaki na to, akampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mas lawi, hahajat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kanda mga taymangod, hawak to kita niyo makahinang parusahan, suway di malawa, in huwat-huwat na to, hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, siya in Tuhan, makasibasasa, hamanga sila magtatawbat. Inna Allah yuhibbut tawabin. In sabon na rin Allah subhanahu wa ta'ala, makasimala sa masub, hamanga sila mga yutawbat. In Allah subhanahu wa ta'ala, apabila wayron na mga manusya, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila way na mga manusya, amuin magdo sa mga yukaampunan kaniya, magpapanyarin sa siya kauman, mga manusya, nagihinang dusa, asupaya naman aon mga yu kaampunan kaniya, bihatuin lasa niya, ay bima na malasatod siya, hamanga sila manusya, mga yu kaampunan, mga yu tawat palaw kaniya. Ang kanda mga taymangod, pagbalik-balikan, misang biya din in taod, simpardusahan na to, in Allah subhanahu wa ta'ala ready, sadya, yari di matakad ka to in Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, mga yu kita niyo, kaampunan kanya. Mga taymangod, murah-murahan, nakakawa kita niyo pangadyan, misanda kuman man yu tiyo, insuway kita niyo mga yu kaampunan, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna ini, in what na to, rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan ingkata nin sawab singkya paghinangan na to,
amal salih sawab sadya sin ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga taymangod in Allah subhanahu wa ta'ala masi ti matakad gato ukab inlawang tawbat wa mga sila mawaya mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon na to hawiat to na sifat, hawiat to na amuin kalabihan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tumtumon na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam yampun na yung panagnaan parusahan niya sambil yung amuin hinapusan parusahan niya wat malengkan masi-masiin pa ngayon na kaampunan biya din ng kita niyo ini amuin prone hadusa yari kita niyo prone hadusa minute by minute, second to second nakakain ng itanudusa may tawa kita niyo maliso pa mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymangod awi-awihon ko muna yung ginhawaran ko in mangayo kita niyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimula amuin mangayo kita niyo magbalik kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan mag-surrender kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawala pa di matong yadlaw amuin di na kalakihan in pagsusun, di na magbumpa at in pagsusun na to ba't malengkan siksaon na kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari pa mga taymangod in kawhi, yari pa taymangod in napaskato ando usalon na to amuin ha mga hinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga taymangod nakakawak kita niyo pangadyan hadi pa kami makapamaid amuin pasampay na mo in pagsarang sukol muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin niya rin naman kita niyo masi-masidilan opportunity makahinang ibadat laton mga sila man pamanga sila kaguruhan kan ka tuan Muhaimin Sakili hamudir na mo kalasahan kan ka tuan Zakaria Muhammad a president sin Nidaul Islam kan ka tuan Abdel kan ka tuan Ishaq iwan singkatan panaiwan kaguruhan amuin yaon timitikang miyamakad ahlu papanaw sin mga sila ahlus sunnah wal jamaah apamaham sin salafus salih. Murah-murahan biari hala kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan hamaas kalasan na ina ko kalasan murah-murahan yampon sin Allah subhanahu wa ta'ala in parusahan mo ha mga taymangod ko murah-murahan hidayatan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala padan mabuntol iwan itukbal ko in pagsalam in salam dua pa mga sila taymangod amuin taymangod aga ma Islam yan nakagwa-gwaan amuin wala nawog to in pagtulungan in pag amuin tatawangan nyo kamo inshallah subhanahu wa ta'ala. Pangayon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang yato sawab in mga efforts nyo mahinang sawab ikarida kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaida ko lapal kasilasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.